Si Claude Tamo po. Ayan lang. Maya pasisilim po, kaya katamuan, Miyerkules, singkaduan ng Domingo ng Pasko. Pakiabetala po kaya katang banala misa, ring makatuking intentiones, para king kapasalamatan, BJ Lagman and family, Lito and Lori Savanta, Marlon, Joyce, and Ira Takdol, para king kapasalamatan, king Aldoning Kebaitan, Engineer Dan Asuncion, Jesse Balinas, Dr. Jerry Chuleco, Architect Joan Crisette Gomez, Christopher Topey Malyari, B-Boy Badayos, para king personal kay Duananang Agnes David and family, Maria Teresita Punsalan, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Mariner Cabrera, Eleonor Ventura, Arman and Mariat Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokuingkong, para king ligtas sa pamaglakbe ng Jake Bustos and Alger Ramos, para king malagwang kapaldanan ng Jocelyn David, Rolando Dino, Carmelita Galang, Ricardo Nugoy Sr., Teresita Banag Nugoy, Divine Brown, Gracita Bautista, Joang Lasso, Baby Saina Lorin Hope Matito, Maria Jesusa Reyes, Basilica Benuya Quesada, Angelo Quizon, Marlon Tuazon, Maria Lashela Socorro Ronquillo, Claudita Tolentino, Susette Reyes, Joan Camela Nang Sizon, Luz Ocampo, Edel Umlas, Sonia Madlangbayan Agabon, Cyril Blue Galvez, Jennifer Manarang Canlas, Eller Bito, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan, ding kapatutang niyaw na biye, Santiago Hayo III, Ponciano and Maria Gomez, Renato de Rosario, Milagros Tuason San Pedro, Godofredo Jesus and Anita David, Soilo Severina and Lourdes Conanan, Anet and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Rodel Olea, Sister Maria Consuelo de la Paz, OSB, Richie Binyas, Josephine Alipio, Ricardo Mariari Sr., Norbert Suarez Jr., Heidi Sevilla, Juanita Layug, Dominic Chan Romero, Christopher Glenn Binuya Quizon, Genemino and Asuncion Umlas, Pacifico Gonzalez Jr., Luciana Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Renato de Lara, Elena Carico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtanco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at din sa Blancaladua ken Purgatorio.
Talakad tamo po, kanteng dalit kapampulat. Magyabe king terak ning yatong magsaya, kaniting piyesta na ning lugod ning Diyos, kulay kariangganan, sablang lelangan, Kristong ginot talapagligtas, sinupliyang lebye. Kilig yun ng igpapo ng anak, panibala ng Espiritu, Amen. inggidaw manatili kaya kayungan, At kaya kakanting mo rin. maya pa sisilim po, Maya pasisilin po, amo. pagmasusyan tamo ing lugod ng Diyos, kaya katangan, tunay ing lugod ni Diyos, nakatapadalan kasakitan, nakatamo paparusan, kapag nasana ing miligtas tangan. Karing panahon, isipan tamo, ing kasakitan tamo, padala ng Diyos. Dapat ning kayo maging bunga niya naman ing kikatang kasalanan, ing kikata sariling kasakitan, mangyatang kapatawaran, karing kikatang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyaylo ang kakulangan. Ulimita, ipanigapuko ko sa Santa Maria ang Kapilan Mambirian, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, king Diyos, sa ginutang ing Diyos ang may payang totoo pakaluluan ng atamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala na atangan sana, kimbiye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Isipan tala po, ganakan tala rin kaya tayong intensyon, kayong misang ito. O paning pakalulu, kapnan mo king kapanayan, ning pamanyubling mebye, ning pamagbalik mo karing tao king sadya ng dangalan. Ike sanang migagan na ka kaniting misteryo, balang banwa, dasan ming makapakirake kaniti, king alang kapupusan na lugod. Itiadon mi kapamanatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyat magari kabebo ng Banal na Espiritu, metong mo king pangadios, manggaman king ananganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning tapat ding apostol. Uli na nita, merelyalang emunano karing apostol. Inya, ing pekapon ding pari, at ding sablang kayabena, ding miyembro na ning pangkat ding Saduceo ning Jerusalem. Pikayari rang gawang metong atakbang. Peparakap dala ring apostol at pepakulong dala king sukulan balen. Dapot kanita muring benging ita, biklat na laning anghel ning Ginoo ring pasbol ning sukulan. Tinaid na lang linwal ning apostol at nga nakarela. Sulong, munta kayo king templo at ituruyungan karing tao ing sabla, tungkol kaniting bayong biye. Pemintuan da ring apostol, ing sinabi na, mintalaking templo, itang aba kamaranon, at may gumpisalang tinuro. Ing pekapon ding pari, at ding kayabe na, tinipon dalangan ding makatuwang Hudyo, para king maragul apulong naning konseho. Kay bat, mitubudla king sukulan, bara lang idala ring apostol, king arap ning konseho. Dapot, era laladisnan karin ding apostol. Inyang miras na la, ring opisyal la mituburan king sukulan. Inya mi balik la king konseho, at ngarang minye ulat. Inyang karasmi king sukulan, disnan miyang makakandadong masalese, at atsula ring bante,
karing pestura, karing pasbol. Inyang biklat nila ring pasbol, alaking ikit, metong mang tao kilob. Inyang dimdamda iti, ing kapitan ding gwardya na ning templo, at ding pamuntok ding pari. Era abot isipan nung nano, ing milyari karing apostol. Ketang oras ay ita, ating taong dinatang, at nga nakarela. At sulap papo ding taong pepasukulyo, king templo, tuturula karing tao. Inya may koya ing kapitan, at ding tawan na, at delara lang may balik ding apostol. Makanyan man, lagi namit na numang pwersa, uling tatakot la, pota ring tao pamasibasan dala. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pakibat tamo po, ing Ginoo pakiramdamana, ing aklis ding kalulu. Ing Ginoo pagirandamana, ing aklis ding kalulo. Pasalamatan kay ing Ginoo, king kapilan paman, labi ko, elatok nang pupuri king Ginoo. Ing Ginoo yung pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikayong mayalipusta. Ing Ginoo pagirandamana, ing aklis ding kalulo. Parangalan niya kamber ku ing Ginoo, miya bebe tayang purian ing lagyuna. Manalangin ko king Ginoo at pekibata na ko, kareng sablang kakong takot, linigtas na ko. Ing Ginoo pagirandamana, ing aklis ding kalulo. Lumawe kayo king Ginoo at tumula kayo, at kayo mipakarine. Ing taong maliligalig, king Ginoo minaw siya, at siya pekiranandamani, linigtas ni king sablanang dosa. Ing Ginoo pagirandamana, ing aklis ding kalulo. Ing anghel ning Ginoo babante na lo, det ang ating takot at gagalang kaya. King panganib, liligtas na lo. Pilasan nyo at subukan, ing kaya pana. Tumulaya ing taong lalapit, king Ginoo. Ing Ginoo pagirandamana, ing aklis ding kalulo. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. O Jesucristo, ikaing tapat at talapatutu. Impangane, iba't king kamatayan. Liguran mo kami at inos, king kekeng kasalanan, king kekang daya. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antimorin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo. Uli ning maragul ng lugod ning Diyos king yato, binyene yung bugtong ng anak, banino mang maniwala kaya mate, no emirina niyang biyeng alanganga. Uling tinubod ni ning Diyos ing anak na king yato, ba natulan at parusan ning yato, no ban miligtas siya ing yato, king kapamilatana. Eya miyatulan kaparusan ni numaning maniwala kaya. Dapat miyatulan nung
kaparusan detang maniwala kaya uling ela maniwala kimbugtong ng anak ng Diyos. In kaya tulan niya piniti, di natang isulu kaya tiking yato. Dapat ingaliwa, ing sala, liguran da ring tao, nune ing dalumdum, uling mayap ing dapat da. Uling kasaman da ring darapat mayap ing sala, atela lalapit king sala, banela mayakit king karelang dapat. Dapat lalapit laking sala ring darapat katutuan, ban masalang mayakit, ing dapat da ating daraptan da agpang king kaburyaning Diyos. Ing maya pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing tunay lugod ning Diyos. Ing sabyan ni kikatamong ebanghelyo, ane po kalino, pepadala ning anak na, para parusan o atulan ing yato. God did not allow His Son to come to condemn us. Alipo, napepadala yung anak na para pakit na naning malita mo, karokanta mo. Kadwa, isabyan na naman ng ebanghelyo, dinaw na imbiyan ng bugtong ng anak, ban iligtas na katamo. At katlo, kapag nasaning Diyos, ing mikabiyata mong alanganga, pepadalane, ning anak na, para atula na katamot parusan, dinaw na yung anak na ang bugtong, bantang miligtas, at kapag nasaning Diyos, ing mikabiyata ang alanganga. O iti sasabihan ng ebanghelyo, John 3:16 to 21. Bakit kaya agad tang isipan pero sana ako ng Diyos anya may sakit ko nano nga balo takang ebanghelyo itang mamarusa yung Diyos nya magkasat ko kimbiye paparusa na ako ng Ginoo. Makaya betang sabihan sinabi na ita, kaburihan ng Diyos yung pasakita na ka, uling paparusa na ka, pong pagsubukan na ka, mamarusa yung Ginoo. Sinabi na ganyan, mamarusa. O parati ko dadabdag, yan, may parusan ka kay nga pong Ginoo, may papa ka, anya may sakit ka, anya magkasakit ka, o sasangkanan tayo nga pong Ginoo. Why do we blame God for our own miseries? Nganapin those who are condemned are those who do not believe. Ila mismo, kagagawan tamo. Halimbawa, niya masakit ka, uling at ikasakit baga, hindi pala masakit niya sindi. Tayo, siya ni nga pong Ginoo ka rin. O kabilis magmaneo, may aksidente yun. Tayo paparusan, nakatapaparusan ng Diyos. Ning kaya yung kasakitan tamo, dapat tamo naman. Pero wala mo, iabe tayong Diyos, kinggiratan kasakitan. Nakaburian ng Diyos yung sakit ka. Nakaburian ng Diyos ating may aksidente. Anya mo muna, mamarusa yung Ginoo. Kadwa, nakatamo pasakitan. Kunyari mo, mag-aral ka, masakit yung pamag-aral. Pasakitan na ako yata ng teacher ko. Ano yan ang magagawang teacher? Ala nung teacher, aburi ko pagkasal, larang estudyante ko. Siguro talaga masakit yung subject, pero kaya bita, kaya pa mag-aral tamo. Lenyo po rin anak dinalan masakit. Kayo. Kita mo dinalan masakit ng tanganak tamo. Ang paparsala kayong Diyos, yung kasakitan tandelanan, but it made us tougher, stronger, and more determined. Siguro talagang kailangan, bala mo, no, mag-practice kang maging masikan, mag-practice kang maging atleta, biyasa kang mabiyasa, dakal panahon, ipawas ka, sakit ka katawan, mapuyat ka manigaral,
Pero naburi sabihin ito, yung kaburihan ng Diyos para mo magkasakit ka. Yung kaburihan ng Diyos, higang kakatawan, mabiyasa ka, o makabawi ka kung abiyayang tamo. Nakatamo pa sa kita ng Diyos. Magpadalang kapag subukan ng apong Ginoo. Ay, susubukan na ako yata ng Diyos. Pepadala na yata ni kapag subukan ka na ako. Mapalyari kapag subukan kaya sarili mo. Nung agyo mo, nung masikan ka, nung ating pasensya. Pero nga pong Ginoo, nang padalan kaya ka para panyubukan na ka mo. Ikay po ng ating anak. Ikaw yung ating anak. Panyubukan nyo rin anak nyo? Yun lang. Susopan nyo lang. Kaya kapag subukan da. Tandaan tamo po, nga pong Ginoo, kakampi tayo. God is on our side. He never desired your miseries, your pain and difficulty. In Diyos malugod diya, in kaburihan na kapag nasana, in makayap kaya katam. Nung kailangan tayo dumalan masakit, kailangan tayo dumalan mabayat, so be it. Pero kayabe kayong sangkap ng biyayan. Kayabe kayong biyayan po tang magpursigi kang mayari kayong pamag-aral, magpursigi kang mibagwa kayong kabiyayan, magpursigi kang mipaldan kayong kang sakit. Kailangan kapibabatan. Uling tutu at manatili ing lugod ng Diyos. Mag-ongoing updating seminar kaya po ngayon mayari na po nandin. Aldoldo, pupunta ako San Fernando. Napon natin kung nakakwento ka rin kaya biya kong pari, detan dating Paris Frisk keng La Consolacion Guagua. Kaya taki San Antonio Guagua. Abi pagkwentuan mitang metong leader ka rin. Yung lagyo na Pines. Yeching Pines. Yeching Pines, dalaga ya po. Nikidad niya mo rin. Successful ya pong negosyante Yeching Pines. Balya po itang Pines Brownies. Kaya taking guagwa. Banda kitang siran. Kaya ya po ita. Equal tayo po kaya itang Pines Brownies. Misa na tsuk po Bulacan. Sabi ko, may ako seminar Bulacan. Sabi ko, magdala ko ang pasalubong ng Pampanga. Tutal at tsuk Bulacan. Ako na po. Mintaw kaya itang metong grocery, mantun kong pasalubong. O niyan tang sinali ko, Pines Brownies la naman, gawa na naman Pampanga. Pines sana po katagumpe. Aso paano po rin kapatid na kay kabiyayan, din kera kalan. Marakali po magobra, kaluguran ala. At kaluguran na yung kaluguran ng parokya na. Then pari ka rin, sustentado la kayo. Yung parokya, sustentado po kayong negosyo na, ka-generous. Makailangan masyadong mag-fundraising yung parokya, uling sasahop ya po. PPC officer ya, very generous ya. Ang pong ane, kalugod kang mana. Uling matuwa ni mana, ya dalaga, ya babante ni mana. Bali po, may COVID yung mana last year. May COVID ya po yung mana. Matuwa na po yung mana, may gitna 60. Ay sorry, may gitna 80. O niya po dalaga yung anak no. Ang yamakwal taya, dakal yamagobra. Megpursigiya po yang magbante kang imana. Debo rin papagbante ng doktor, bawal. Megsign niya pong waiver. Meg-waiver niya po para bante na imana. Bali po, mete po imana. Nagyan binanten Napon po, ngayon magkamali, death anniversary na po Pines. Mete yan naman po, Yeching Pines. It is a loss in the community nga dapin deta kaya be kung pari napon. Kaya mataya na naman yata napon. O na talunis. Pero ikitsa po ita, tune ing lugod na kang mana. Dalise ing lugod kang mana. Pwede niyang pepadalang magobra, magbanta kang mana. Marakalya magobrang pwede nang bayaran, narsis, magbante kang mana. Binante niya po yung mana. Hanggang niya mismo, dinawo na yung biyena para kang mana. Pareho lang pong mete, miinda. Kaya yung COVID.
Potang kaluguran may tao, kalupa ng pines. Eh mo naman kapag nasaning pasakitan mo yung mamo, o padalan mo yung papagsubukan, o lalo mo tutuyapin mas ka ni mamo, ali po. Bala mo kahit ko ang ching pines, yung tunay lugod ng Diyos. Kaya katamo man sana, makanyang tamo panamdaman yung lugod ng Diyos kaya katamo. Detang tutong lulugod kaya katamo. Eh da kapag nasan yung manasakit ka, ako man, daramdaman ko po ang maluguran. Mo kapag nasan para sakitan mo rin alawang tao. Uling itamo, kaya tamong lagyo ng lugod ng Diyos. Iting kaya katang may pabalita. Iting kaya katamong pasalamatan. Kaya katang misang iti. Dinggang malugod kaya katamo. Nanunaranasan tamo at tatakman tamo in tunay lugod ng Diyos. Mananunasan naman, makanyang kayo naman lugod. King bahalang metong kilagyo ng igpa. Ang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ing lugod ng Diyos, ay metong kakatang isip o katangian ng metong ang makarayong tao, nunay pang ng Diyos ing kaselesayan na ng tao. Manalangin tamong yan ni king sinubling mebiya ginu, bani pakit na ikatamo, nung mga nano yung tunay ang lulugod. Nga tapong makibat, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ni ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, manano na sanang king mabilugayato, yung maging mabietanda ng lugod ng Diyos. At kapamilatan ng iti, alapit tala rin sablang tao kang Kristo. Ipanalangin taking Ginoo, Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. para king kakatamong bansa, mamungayasanong dakal ay apostol, amiyatod king sala ng Kristo, karing taong mabibiya po, king dalundom, ning kaya lang kapaniwalan. Ipanalangin taking Ginoo, Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. para karing malulupig king lagyo ng Kristo, kalupadaring apostol, kapilan man sa elatok ng patuto king lugod ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo, Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. para kaya katangan ing sablang dapat tamo, para hatitasan ng marapat, pauli ning lugod, bangketa, malino, mayakit, ing mararapat, para king Diyos. Ipanalangin taking Ginoo, Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. ngini po, adwan tamang sarili tang kapagnasan. O maligayang Ginoo, dinawon mo ing kaya kang biye para kaya kamingan. Apakibatan sana ing kaya kang lugod, karing pangayumong dapat lalam na ning amano, dune patutwanan mi ing pangimot ing aldoldo pamibiyebe nung makanano mo kayong liguran. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Miyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapaan ka tayo, payabot na ning Ginoo, kapayapaan ka tayo, payabot na ning Ginoo. Ligaya ka o Ginoo, maligayang pamanyubling niya. Ligaya kita, O Kristo, O kakong Diyos, O kakong Ginoo. Ikit miyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapaan mayabot na lingino kapayapan kayo mayabot na lingino. Talakad tamo po. Manalaan kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayipayang totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at iklagayan ng kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo.
O igpaming miglalang kapamilatan iting banal a pamili bayan regalo. Darakayanan mo kami king biyemong divino. Paintulot mo sanang ding sablang daraptan mi. Panimunan ning kekang banal abelwan, ing kekang katutuan. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kay kaanti mo rin, Yat nayo reng pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos aginutang. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ing alangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurienda ka king lubos maragulatula. Kaniting panahon ng pamanyubling mebye. Inya, Kristo, meging sakripisyo Pascual Mia. Iya pamurin ng kaya kaming pari, in kaya kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. Kristo, ing biktima, ene mate kapilanman, ing kordero amisan metene, mabibiyang pasibayo king maragul ng kapulungan, at ing tula ng pamanyubling mebye, babayo ne ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring angel karin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnoy mga ating labot king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Manyeng daratang kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo ikpa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyal ng katawan at daya ni ginuming Kristo. Bayami daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayang. King waning tinapet pepa salamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan ne karing kaya disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidaon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko ka niti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan. Daptan iti bilang kapigagan na kan kanak. Pasyagta mo, misteryo ni kasalpantayanan. Kristo me teya, Kristo me beya, Kristo mabiya at datang niya po. Inyang yeni kaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin ng biat kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang talakad arapan mo, banso muyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, igami ang sanang misulusulog ing katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kami Santo Papa, Florentino kay kami Arsobispo, ding sablang pari, adinggang malugod na susuyot sasaw, king kaya kaming pisamban, king kaya kaming parokya, lalong-lalo na kay king Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatid ming pepay naon at manenayang subling miye, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alanganga. Man kaya be ng Maria, Birhenin do ning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian.
King kaya kabaning panahon, purianda at paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kangana. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang totoo, kagum ning banal na Espiritu, pupurianda at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Anti mo, nung mga nanaw nakatang tiro ning Ginong Yesus, o santayeng Diyos, kaya katangig pa. Kami acubanwa misambanya ilagiumu datangin kayayan mo ni pamintuan ilog mo ket isulip antibanwa mi pamintuan ilog mo ing kakanan mi kingalo ibiemu ke kami kingadong eni apa ni patawad mo ke kami ding salami keka anting pamamatawad mi karing ni kasala ke kami mga yemuke pay sa wulking tukso nunay kabusking marong. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parat kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayariam, kayo pa yan, at iligaya manggaman kingalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan may ang paumbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod, kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayongan. At kaya kaanting mo rin. Pagkitapo, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, ang milalako, king kasalanan na ning yato, nuwan na rin mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat ek kasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan at sakramento. Kaluguran da ka, may gitking sablang bagi, at pandansang ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningen yung penandit, era katanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, balamuari at tsuka ka rin. At pakisan metong kayong lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana pa ang tulot, kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Papaladin puso namin lalab-lab-lab kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabiyaing Ginoo. Alaya kanung lama
Yahi Jesus, no karingyaing Ginoo, nanuhing mi babalitang mabiya. Inya palaning puso tami lalablab na, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyayaing Ginoo, Alleluia, mabiyayaing Ginoo. Kapurod na naman ding isip niyo, hanggang iniyayo papaniwalan. I Kristo kailangan niyang dumalang kasakitan, mayo'y alunguking kayang kaya niyan. Inya pala ring puso dami lalablabla, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyayaing Ginoo, Alleluia, mabiyayaing Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, pagkaluban da kesa ng bayong parasan, deting misteryo tiyatad da kami, king meto nga bayong biye, kagom mo. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Kempong daratang April 29, Biyernes, ti paano po yung kiyakatang novenaryo para kiyakatang piyesta. Yung mumunan din magmisa kiyakatamo, i Father August Dingal. Meto niya pong Samaskan Father. Yung kadwa pong magmisa kiyakatamo, April 30, Sabado po, alas 6. Anticipated Mass niya rin po kanita, itoling alas 6 na yan. I Father Peter Sitchon, kaklase kaya po. Yung dating Paris Priest king Nuestra Señora de la Merced, king Bahay Pari, Candaba. Ita pong May 1, alas 6 siya naman, Father Elmer Salonga, yung dating Paris Priest. Ita pong Martis ay Lunis, Father Jerry Everola, Yakatang Kabaryo, dating nga po yung Father Jerry. May 3, na Tuesday, i Father Rafi de la Cruz, dati tayang po Paris Priest Ketty. May 4, Father Conrad Flores, dating nga po direktor keng seminaryo. May 5, Father Regnel Fuertes, kaya tamong siping bale, i Father Ching Fuertes, yung Paris Priest Ketty po keng Jesus the Eternal Word Parish Friendship. Kaya ba't po itang Biyernes, May 6, First Friday yan naman ita, i Father Edgar Panlilio. Po. Ita pong kapiesta na Sabado pong last Aldoning Novena, May 7, i Father Howell Suarez. Assistant Rectoria po ngayon king Cathedral San Fernando. I Father Howell taga-Angeles siya naman po. Ita pong kapiestan, Dominguya po, ako'y magmisang alas 7 ng abak Sunday regular Mass. Pero mas buri ko sana simbata mo kitang 9:30, ne? Lalo na rin organizations. Archbishop Florentino Lavarias, kaya tang Arsobispo, yung magmisa king May 8, Sunday, 9:30 in the morning. At ita pong alas 6, aning Domingong Fiesta, i-Bishop Pablo Ambo David, ne po. Kaya tang alas 6 a Domingo. At ita po kanitang prosesyon, itang Sabadong Bengi, May 7. Deta po rin mapilan announcement later on, baka may kayo announcement. Tapa pong daratang for some details. Bendisyonan da kayo po. In Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyon ng igpampo ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaon Kaluguran na kataning Diyos, nakapagnasan, ing mayatulan tamo at diparusan. Salamat, King Diyos. Tiyaing adogewa na rin ino, tumula